پیلا پنابریه یا بسر ولاتین روجاوای کردستان و هات هیلا کو پرانیاوان بری خو بدنه باشور کردستانی جوان حجی اوجی خورتکی جباجار حسکی ای روجاوای کردستانیه ده سال 2012 هنده بری خدا باشور کردستانی گلک آستنگی لپیشیاوی رودان و گلک جورین کار جوان کرن جبر کو جوان باور بو کوره سرکفتنه به وستاندن نای شوپاندن وی گاوین خو یک بیک سرویره دان از ناوي مجوانا مش حسكم باجار صالحينا از سال 2012 ام بنامبر بمراستي ام هاتن باجار كردستاني بخوتي ما قال لك عذاب مديد كده براستي بيش شاوينا مع عذاب دي بس الحمد لله انا وقت بيش انه خوشويه ام هاتن امت بطار ونشتم براستي ام قلك عازبون ودي ام نعلم من سر انه مالي روني بطالي بخدي جف ام مضطربون ام مثلا اشكال انواع الشغل ام شغلي مغسلات ام شغلين ام مطعمات شغلين ما كاري بلوكا كريه ما كاري زرقا كريه حمتش افكار ما كريه البدا شو خاطر بس ام بطرون جبركو آرازویاوی خورد بو ویکاری بو روبروی وان آفسنگیان وره و بردوامی دکارده بکه تا گهشت کارینا پیدا کرنا کارکی تایبت بخواه ده ناوا بهتریا جهین آسکری ده پای تختا باشور کردستانه ده كتم شركات تركي ده اف شركة هاني او قبري اتركاب الفيدا از تقريبا جو شاغد جت 2012 ازبار ما حيا بري صارني فكت بيش باش ونار شركة قرتن تشغل ده سمنا ما براستي الحمد لله يعني بس فكراني هات كتسر يا مدن انه حياة از دي سال الجمعة عالمي بشغلهم وانه از البطار من المالية اما از الشغل بقارن بقولنا از شخور في محل از استثماركم شخورة از كريبكم شخورة وهناك الحمد لله كبر من مالي هابون ما خست في مشروع هاند والحمد لله نجحي وقال لك باش في الشغل ما تقريبا تكار بيجي صار وقت صار في شركة نسر حسابي بمحل اني چیروکا جوان نمونه که بوستاندن و زیرکیا خو کاری بو جیانک نزیکی نورمال و خوش جبو خو پیدا بکه و سرکفتنه به دست بخه